Chinyalo iyi yowangwa nga mugwalabo dzi-khakhathi wa Matshudeni. Chinyalo iyi ikukatela utupula darata uchinyadzwa fhethu hune ha vhulungwa hone dzithundu na hune vhalindi vhashumela hone. Vhaṅwe Matshudeni vhane vha khou dzula ngomu khamphasini vho mela mahayani nga nṱhani ha u pfa uri a vho ngo tsireledzea khamphasini. I'm going home. I'm fearing for my safety because this thing that's happening, we are fearing because also the security and the police are not doing their job to protect us. Instead, they are causing more harm and damage to the students. Matshudeni vhane vha khou gwalaba vha khou ṱoḓa Yunivesithi i tshi badela masheleni a vhudzulo kha Matshudeni vhane vha khou dzula nnḓa khemphasi. Matshudeni vha ri zwo vha zwi khou vha konḓela vhukuma u badela vhudzulo nga vhone vhaṋe hu sina masheleni a u vha thusa. I reside go gate 1, so it's tough to that extent where I have to ask my granny, her sister grant, so that I could be able to pay the rent. And sometimes I have shortage of food. It has affected me very bad because I was staying this side. I was paying 1.8. Then now I'm moving this side to pay 1.6. Still, it's not in. It's just so high because now I'm paying 1,000. I'm getting 1,000 from the school. What am I expected to eat? Like kejai. Vhalanguli va Yunivesithi vari ngudo dziko bvela phanḓa vari tsireledzo yo khwaṱhiswa tshoṱhe o katela mbalo khulwane ya vhalindi na mapholisa u itela tsireledzo kha Matshudeni vhashumi vha Yunivesithi khathihi na ndaka. Say the university remains operational, it's open, it's not closed. The students that are leaving are misguided or misinformed. I know there was a clip of somebody who was claiming to be advising the students to leave campus for their own safety. It's an audio clip that's been circulating. I don't know who developed that. It's bogus because it's faceless, it's nameless. Secondly, there was a fake letter purportedly by the Vice Chancellor of the University, Professor Mugwalabo. Regrettably, things like that will happen. Professor Mugwalabo, Vice Chancellor and Principal of the University, has never written a letter like that. Management has never even considered closing the university. Ukupfala uri vachikwama chithusaho Matshudeni nga mbadelo za u guda kana NSFAS vho no ḓirumelwa henefho khamphasini u tandulula thaidzo iyi.